Kilalong kami semksoi kubong Presiden Tensong le bahau snem arjar katpra ladang ide bentrei berkiksoi rungi ha bentrei kene ka sarkar kala dei kata kala trei berkiksoi. Okay, why we are here today? Because the government forced us to be here. Ngapan ramjor kene ke jingle jok bor sarkar ke pamenta kami tambah kita jongi boleh dani Bishar marjan man parhane ngele sir nasim te Audio Jungle. Hado bateng-teng ki Paitbah jongi ki kumnge namangi habang peniai ki sarkar ngihat god renti kiyakaan kadon kabangi ong ka financial rules kabang ngimla lano ban bakla ka sarkar India kadon mo ka independent ministry ka independent department ka CAG ka bakikin map yano lada ki pendongkam plumar lane lada yo i badon kata kajing bangsa lani ka corruption ka bangunan. ngapan ramjor kene ke jingle jok bor sarkar ke pamenta kami tambah kita jongi boleh dani Bishar marjan man parhane ngele sir nasim te Ni susi mau ni kum kina sosna mele ni balala kar kitu kisne am shong dukan am chudan bapan wet am chudan bapan kolmar menhat ini kini beni dia bro at wet trik beri bas bro ini kiwani ki angne beri basan kiwani ki deki baca cai kemudian kata kecing susi kecing penthot yangi kina sosna de kan ni babala dukan angne hanai men chimiet một đại diện bập lấy cái khăn quạt tăng bên kia nó thị đã cái chinh giam đã cái chinh bạch bên xiêm đã cái chinh bên xiêm bắt tiếp cái khăn quạt tăng bên school cái tiền cái ông bila mấy cái anh cái bác cha xin ông trong ý quạt tăng bên sông bên thị bên điam bên bam đi cái khăn nốt cho cái đã cái chinh giam ngã cái gì cái nó ngáp bạch cho bên xiêm cái chinh lệ cái phật cầm này bila Down, 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 down. Okay, why we are here today? Because the government forced us to be here. Since the last few months, we have continued our protest, so there is no invitation from the government for a talk. So I kêu ông nọ kim la ban ai ka jing dawa ka jong kadau alor bene kan baju daw ki ba bun ki ba ka don ka jing ka bala ka do ba target ba jing yong ba dai na mar ka jing sia kam dai ki jing bakla jongi ngala ong chai ba ka norms ka wan arjar si phau yangi la pan le em tap hadin khandai snem kunta ka h yung ikamlong show bandang yele ki kino ki exam ten garpat bagani kade ki kamte ki jing bakla jungi kade ki jing bakla jung ka sarkar to wadla ka taru yung shai ba nakaliang jungi sarkar ni la penjara babi Manjur yang bagin song chat kan atu daya bang ni manjur to tang ka tang ala banong aku lai sibun lakan pat eki bawan ai men sim yangi hagani ka por snowball Kilalong kami semksoi kubong Presiden Tensong le bahau snem arjar katpra ladang ide bentrei berkiksoi rungi ha bentrei kene ka sarkar kala dei kata kala trei berkiksoi tendre kene ka por ngin saya pait kei ka banja bagi ni gini kai glasim le kan senjam ya ka bagin song mencak tangan. Continuation of our demonstrations that we have started since yesterday at Lumpong Deng Island. Yesterday we had sat for about 6 hours in Lumpong Deng Island with a silent sit-in demonstration. As I have said right from the beginning that I will not leave this place unless the government decides to review the present job reception policy. Since the government had sent a letter to me, which is the notification of the government
that the government will be constituting an expert committee. So we feel that we have achieved what we asked for. Therefore, I feel that it is right on my part to call off this indefinite hunger strike. Government! Down! Kara sama! Down!